Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti baklavu sa makom. Jedna vrlo izdašna i lepa baklava. Eto, ko voli više mak od oraha, jedan predlog. I prvo ću staviti da skuvam agdu ili sirup. Ja ovdje imam 3 čaše od 200 ml šećera. Znači merite sa čašama. I dodat ću 6 čaša vode, a to je negdje oko litar i 150 grama. Meri se sve sa ovim, znači čašama od 200 ml. Uključit ću to da se skuva. Od momenta ključanja 7 minuta kuvate agdu. I to ću prvo skuvati i ostaviti da se ohladi, pa ću onda nastaviti da pravim baklavu i vidjet ćete i kako. Agda se skuvala i stavila sam je da se prohladi. Dok se sirup prohladi, ja ovdje imam pakovanje od 500 grama kora. Podelila sam za 3 rolata po 6 kora, pa sam stavila ovako u jednu kesu da se ne suši dok ne umutim nadev. Za nadev mi je potrebno 3 jaja i 2 čaše od 200 ml šećera. I stavit ću šećer, 2 čaše i to ću sada lepo da umutim. Jaja i šećer su se penasto umutili i sada ću dodati 2 čaše od 200 ml ulja. Znači sve se meri sa istim čašama. 2 čaše ulja. I jedna ista takva čaša jogurta. I to ću malo izmutiti i dodat ću 1 vanilin šećer. Još malo ću to izmutiti. Ovdje imam 2 kašike brašna i dodat ću 1 prašak za pecivo. I to ću kratko izmutiti i 100 grama maka. Sjedinjela sam brašno i mak sa preostalim sastojcima i evo to je ta gustina. I sada ću da mažem kore. Pleh sam pripremila. Malo ću samo da ga puljem. I sada ću svaku koru da mažem ovim nadevom. Znači otprilike po 1 do 2 kutlače. Vidjet ćete i sami da smesa svuda ima lepo i bogato raspoređena. Znači ja ću staviti 2 pa ćemo vidjeti ovako ove manje kutlače. Sada ću malo samo da savijem sa strane, vrlo malo, da fil ne bi iscureo sa strane. I uveć ću u rolat. I stavit ću rolat u pleh. Tako. Isto to ću raditi i sa preostala 2 rolata. Znači isti postupak. Vrlo brzo. Stvarno verujte, ko voli mak, stvarno je preukusna. I sad ću ovako malo da zasečem.
Ne skroz do kraja. Oštrim nožem ovako samo malo da se zaseče. Rezna se zagrela i to ide na pečenje. I ide na pečenje. Nekih 20 do 25 minuta. Znači kad porumeni stavite foliju ili pek papir, smanjite na 180 stepeni i dok se lepo ne ispeče. Baklava se ispekla i sada ću da je prelijem ovako u vrelu sa ohlađenim sirupom. Sada ću ovako ostaviti baklavu, neću sve sipati sirup, sačekat ću jedno 10 do 15 minuta da lepo upije, onda ću ovdje gdje sam sekla opet malo da zasečem i da sipam preostao sirup. Sačekat ću da se skroz ohladi i da upije. Baklava je ostajala, upila je dosta sirupa, ona će još da upije kad prenoći. Verujte da je stvarno mekana, softana, ukusna. Pogledajte. Ja vam toplo preporučujem da napravite ovu baklavu jer je stvarno prelepog ukusa. Vidite, sad ću da vidite kako je mekana i softana. Nadam se da će da vam se svidi ovaj moj recept sa makom. Napišite mi u komentarima da li vam se dopala. Želim vam svako dobro i prijatan dan do sljedećeg videa. Pozdrav!